Pozdrav svim gledateljima ZG Nogometa, evo tvrda tekma, ispustili smo 3 boda, to je moj mišljenje šteta, ali evo svaka čast dečkima, borba do kraja i to je to. Nadam se 3 boda iduću utakmicu. Tvrda utakmica, jedno od najtežih gostovanja, teren tvrd, tvrga, grbav, poveli su oni 1-0, ništa, završilo tako prvo polovreme. Trener unutra je rekao da ne gubimo nadu, da vjerujemo, mi smo vjerovali. Sva sreća odbila se nama lopta kako i njima, zabili su za 1-1 i čvrsto. Moglo je otići na njihovu stranu, na našu stranu i mislim da je X realno. Prava prvenstvena utakmica, čestitam Brezovici na fer i korektnoj utakmici. Mislim da je bila borbena utakmica i teren baš ne dozvoljava da bude neka prelijepa igra, ali kad poveli smo, žao mi je što nismo izdržali do kraja, ali mislim da je neriješeno sasvim realno. Kaj može par riječi o tekmi? Može ako Mateo nešto, ako ti pomogne. Možete zajedno, evo i izvana. Brezovica je bila malo lošija nego što... Ja vidiš, zato ne igra.